Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV nk'uko bisanzwe mubizi. Uyu munsi tujya kubagezaho uko byari byitwaye ejo mu mujyi wa Goma, aho ubuyobozi bwa AFC M23 bwari bwakiye delegation ya mpuzamatorero ya Kinshasa, iyo bakunze kwita Senko, ije kumva uruhare rwabo. Reka twumve ibyo M23 isaba. Anga Donatien Monseigneur Donatien Nshora aravuga ati AFC ihagarariwe na Colonel Nanga badusobanuriye impamvu ituma barwana. Ntabwo ari njye uri buza kubisubiramo, ariko kuko ntari umuvugizi wabo, ariko mu kubumva byatumye twumva hari ibyo AFC yakora. Leta yazwe nk'abakongomani tweme tukicara ku ntebe imwe. Imbaraga zose z'igihugu zifite uruhare mu gutuma tugira amahoro no kugira ngo tubane neza. Rero niyo mpamvu natwe twatangiye gukora iturunwa cyangwa se tuzunguruka igihugu cyose tureba abantu bose bafite bavuga rikijyana. Twaje gusura AFC M23 kuko tuzi neza yuko bafite uruhare runini mu kuba bazana amahoro. Natwe rero amatorero abiri, Kiliziya Gatolika n'Abaprotesta, ikintu cya mbere kitutuma tugenda no gushaka amahoro. Niyo mpamvu twaje ahangaha. Bice kuri Monseigneur Wili, twaje ngo twumve n'abaturage ibyifuzo byabo, se n'ibiki biri kuba. Ati kandi nishimiye uko AFC yatwakiriye. AFC M23 ihagarariwe na Colonel Nanga badusobanuriye impamvu ituma barimo barafashe intwaro. Ntabwo ndibo bisubiremo rero kuko nari umuvugizi wabo, ariko twabumvishe, kandi mu kubumva byatumye rwose twumva ko hari uruhare runini bafite kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko yabaye abakongomani twakemeye tukicara ku meza amwe, ibintu byari kuba byiza. Ati hari ikibazo cyari gihangayikishije abantu ngo cyo cya balkanization cyangwa se guca mu gihugu kabiri, gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, ariko twabonye ibisubizo kandi bizima ko M23 turi muri gahunda yo guca mu gihugu kabiri cyangwa se ku mabuye y'agaciro. Adusobanurira n'uburyo ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bimeze, kandi badusobanurira n'uburyo byashoboka kugira ngo intambara ihite ihagarara mu buryo bwihuse. Se waba uvuga Icyongereza? Se hari ikintu muratekereza ko hari ikintu cyashoboka kugira ngo habe habonekaho imishyikirano hagati ya Leta ya Kongo na M23? Ati twebwe twizereye mu kwizera kwacu ko ibi bintu byose bishobora kuzashoboka. Ariko buri umwe wese abishyizemo imbaraga twagera ku mahoro muri iki gihugu. Cyashize imyaka 30 hano muri Kongo nta mahoro. Ati rero ibyo ni ukuri, ariko twebwe twizera ko byose bishobora guhinduka. Ubu rero yari Monseigneur wa Kiliziya Gatolika wari urimo aganira n'abanyamakuru hariya mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo. Reka dukomeze tubagezeho andi makuru yagiye avugwa hirya no hino agezweho muri aya masaha, aho bigaragara yuko ibintu hagati y'u Burundi n'u Rwanda bikomeje kuba nabi, hagati ya South Africa n'u Rwanda bikomeje kuba nabi.
ariko ibyo byose ubitera n'uwo bita Chilombo. Kuri aya masaha rero turi kubereka video ya Chilombo nako video ya iri kubera mu Bukavu, aho abaturage bose bari gusaba demission Chilombo na ku butegetsi. Reka nza tuyikurikirane. Hanyuma rero mu yandi makuru tujye kubagezaho nuko ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeje kuvuga kuri Tshisekedi Chilombo, nuko abaturage batangiye kuvuga ngo ni yegure. Ati ahangaha impamvu abantu benshi batangiye kuba batamugirira icyizere, amasezerano yose asinyana n'abantu ntabwo yigeze yubahiriza amasezerano n'amwe. Yagiranye amasezerano na Kabila, ntabwo yigeze yubahiriza. Yahinduye amategeko. Yagiranye amasezerano na Kagame, ari perezida wa Union Africaine, aramufasha, ariko amasezerano yose bagiranye nta na rimwe bigeze bagera. Yagiranye amasezerano yanahindutse SADC ajya muri EAC, yishe n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ati rero Gisegeti ni ikibazo, ndetse no bita Vital Kamerhe nawe bari baragiranye amasezerano ko ari uzaba perezida 2023 cya 2023, arangije aramufunga, ahita ajyaho ikibazo cy'amategeko gituma cyo gufungwa gituma atabona. L'une des raisons de l'insécurité au Congo, c'est l'absence d'État. L'absence d'État fait que c'est la jungle. Et quand on a une jungle, alors que dans les pays voisins ont des États, cela fait que les bandits des autres États vont venir là où il y a la jungle. Notre premier objectif, c'est refonder l'État. Et l'État est constitué de 4 piliers. La police, aravuga yuko igihugu cya Kongo cyabuze ubutegetsi. Ubwo butegetsi byatumye haba igihugu cyangwa se ishyamba niryo riyoboye. Rero kubera ko leta ntayihari, amabandi yose mu bihugu byose kuko hariyo leta ahunga leta zabo akaza muri Kongo. Twebwe rero umugambi wacu wa mbere nukora gushyiraho leta. Se ubundi leta igizwe n'iki? Leta igizwe n'ibintu bine bifatika: igisirikare, igipolisi, guverinoma n'ubutabera. Rero twebwe dutangazwa n'ukuntu abakomeza bavuga ngo FARDC kandi igisirikare cyacu cyarapfuye. Rero twebwe duhora dusaba imishikirano, ariko barayitwangiye. Rero bifuza amaprocesses maremare, kandi dukeneye kuganira twebwe nk'abakongomani mu bintu byoroshye ikibazo kigakemuka.